unu kon miru alturu weko bede gonya weko bed free kadano diga chung pi jogi unu nene weji pero wu ugonyo alturu weko bede gonya na udutwa unu miru nge mabe ni kayu kerigiri titela umiru nge ni mwaka bit apa nyopiari inge enini mugi bi beru petera ni ento lutini wa dire ma de gubi penyo wani kare manu unu tieni mono lu dirwa utimu ngo kachuli utimu ngo me konyo lutua kichan muromo komgeoni mukene puruti nera we chan ne gera met ko beri ba million ne wen tu mo kadano wagiti kadano cha now jokene won pongeyo peka ngo ma choli gu woro ke ye until tin enini po ngeyo peka ngo ma choli gu woro ye. By the way, I'm explaining to you guys. First of all, the Acholi people are the people who are considered to be either the poorest or the second poorest in the whole of Uganda. And by the way, excuse me, Mr. President, if you didn't know, let me know. Let me actually explain it to you. These are the people who are ghettoed into the camps, IDP camps, for over 20 years, with no hope, with no future to talk about. But came 2007, they were able to go back home. And up to now, they have so many questions that they need to ask, and they need answers as to the who were the people who ghettoed them in IDP camps, and who were the people who killed their people. Until today, they are yearning for those answers. But you guys have never labored to give them answers. Dutua maki chwalo gi kam mi watin kitika penyu wigi ni ngo mu chwalo gi kam nga gi mu nego dano gi nga mu nega chuli gamente un putpo gam la penyi ko wat ka chuli ma putpo o kenyu umiru ngeni ngo die pa chulu wenyo madwa ta maki kwalo kar cha ni ujong o kwalo furwatin watika claiming who dead claimant kono diengo ma wen kono ngo ke chulu just a few people, but people who really need that money put pia ke chulu ge elini ae jo ma ke wale ne gena e na Mario madong lu chan loyo ki the whole of Uganda. But peki well gen you even the kirachel peki well actually you not even a minute. Luchan we ko biri da ko tika yenyo ni o no ngom gi kamor ngom we ko tika yelo dano kamor ne win ki wacho ni kitika biro ni uranium ki oil tie tung kunu we ko unena won ni puru be mete kom dano wa ko biri chani mo ti noya kitika kwanya ne kitung oima peti magoba mo matika biro tung bot noya unyo ya chuli piani ke kero wa kitung kuya ka ke torro kitung kuya kitika temo ni umira ke dwak magoba ni tung kuya wana kan ni don ko beri cholping ko biri chani jomu kana magitika chero ka yero dani ya pa kitika timo jebe mu ya li ke mera dano gu bin gu magom mabejo bejo ni on kam majemi make biro gini lonyo mete ngom giti yeni ene wera yela ti ko maturini en peki wero gen gu yue ko beri gidi tamani kong dong gi roj ko gi a ki IDP camps kong dong gi a gi chan mu por kong gi matek madda magi beri kam gi beri ka yela madwongi en peki ye ni gu breathing peki ye ni keri mate tiri mo chori gu yue. And then wulu tela mado tie ko beri no tamani undo ye Gemini kondo chaka ke bodu nong chilling mo nong gino mo mana nak chidong dano mo kana ni pigi pete lutini wu ke lutini wa dire ma ta gbi penyu wigi ni dire ni mono mano giti loche guti mo ngopi wan en lutini wuni ke lutini wani no ke bi kwanyo gi o ke pere tere ke ngome gi wen
no again wengi paying or money but wonu tika nera ne put any bak bi chama de tiri ba ubi mete kere kameno chubi po ni ngom wa dong pe chinga wa mo. So it is either acting ko beti unyo never and ke tam ni puri tie doge ko beri chama million man man na ke chibe a kere jidong no we lu tini wa chan malet mubi puri kom gangwa. So titwa ubeberu menero ni waloko hunu jan madi ko machure ni a wako no wachung matek dano mo make mako ke chala alturo ni ki wek gio because gena meno ke ndiga mio vuora dong ni kage magaria dek ngone mukane dong ulenga mot donc ki gena ngom gila leleng ki tim ki rumo kan dong la leleng ti pawan menero ni wo chung wono ka chiel machala churi menero ni ngom wa gak bot wa kadong lutela be po bi romo geno gi ma pegi romo chwalo dwan wa pegi romo timo geno mo pi wan chi a churi dong gi bi chung pi gi ken gi menero ni ngom gi do chingi ene gina pierte po mir ne go dano pe mir ke go dano but dano wa go bedded free pe ke nek dano ke wow hot pa dano ke tika ne go dano wa ento baby when you walk in moment of silence mamua ni ke chung ke de parliament kun kamu kane ke tika do dana ria de eno ke chung ni ko mir ke bet ke moment of silence flood to ne go dano Kampala ke chung ni ke bet ke moment of silence pian dano wen ka go to no pigilet actually ke tika wa origi ke tika ne go dano gi not even a moment of silence according actually komaki nerugi in their numbers chana ti we wan menera ni kama initi ye ni kai romo lo kai romo timo geno mo pia actually tim ko beti onyoling matwala le dak tek ni peki bi we actually gi yue not even me achiel jomo kene mago mako remi chingi dong gen gi noni dong met et gi mada kadano tika koko tino ba pachuri be putie obi chung ket gen obi chung kedwa